igikoma cy'amasaka mabisi bacyita ngo iki? Nabibabwiye. babirya ari bibisi cyangwa nabyo barabiteka. Ibisheke, imisigati. Muraho bana ba? Mwagarutse kunsura se? Uraho. Hano uraho neza. Nyegera unsuhuze mama. Uraho neza. Amakuru. Niyo uraho. Amakuru ki? Ashimwe. Uraho neza. Amakuru yanyu. Murakomeye. Iwanyu baraho. Musanze nime gukora hano mu masaka. Ndimo kufira. Ese ubundi amasaka murayazi? Iwanyu murayagira? Oya. Aha, amasaka ntago muyagira disi. Ubu byinshi ngaha ntago mubizi. Iki bacyita ikizi? Ikigori. Oya, bacyita ihundo. Iki bacyita ihundo ry'ishaka. Sibyo? Dore iri ngiri raneze rwose byo rimaze no kwera. Iri ngiri barinywamo igikoma, bakarisekura, bakarinywamo igikoma cyitwa inkamure. Nzayibaha utaha ni mugaruka. Ngakira we ngwiri ngiri turajya kurikoramo igikoma. Muzi se ikintu cyitwa inopfu? Inopfu ntago muyizi. Ishaka rigiye rizaho ikintu cyitwa inopfu. Inopfu rero ntago ishaka riba ryaraje dore ngiyi. Mwasanga mutararya inopfu. Inopfu ngiyi. Iyi ngiyi bayita inopfu. Ngaho nawe twara bifate hanyuma tugende mu rugo tuye kuganira. Sibyo? Reka tugende mu rugo tumbaganirize. Mwakoze kandi kuza kunsura. Muje kundeba hano? Mwakoze cyane rero kunsura. Munsiye mu masaka hariya. Amasaka kandi mwayabonye. Hano basanga mutari muyazi. Iwanyu se ubwo muyahinga? Ntabwo muyahinga. Haje ikintu ababwiye ngo niki? Iki watubwiye ko iki ngiki watubwiye ko ari ihundo. Ihundo. Iri ni ihundo. Iyo amasaka yakiri mabisi barayasekura bakayakuramo igikoma. Igikoma cy'amasaka mabisi bacyita ngo iki? Nabibabwiye. Bacyita ngo iki? Igikoma cy'amasaka mabisi basekuye nk'uko turikuye mu murima. Icyo gikoma bacyita ngo iki? Bacyita inkamure. Hanyuma ako kantu ufite ako ngako katabaye ishaka kitwa ngo iki? Nabwiye kitwa ngo iki? Nabwiye kitwa inopfu. Inopfu. Ariko mwaye mwarya umusigati? Nitwongera rero, nimwongera kunsanga mu murima. Nzabacira umusigati. Yako igisheke mwarakiriye. Yego. Umusigati rero bumeze nk'igisheke ariko mu rugo mwarabihinze? Aha, noneho nzabaha rero no ku musigati. Uzi ko ubutaha nzabaha ikintu cyitwa imisigati. Imisigati buri imeze nk'ibisheke. Ariko nashaka kubabaza, amasaka siyo yeze. Babirya ari bibisi cyangwa nabyo barabiteka. Ibisheke, imisigati ntago bayiteka. Ahubwo barayikongora nka kuno dukongora ibisheke. Nka kuriya mukongora ibisheke. Niko imisigati bayirya. Ndashaka kubabaza amasaka se iyo yeze. Iyo yeze ikindi kintu kiva mu masaka ni iki? Amasaka bayakoresha iki? Havamo ubushera. Havamo ubushera. Wowe amasaka kindi bayakoresha ni ikihe? Havamo igikoma. Igikoma? Ubushera se kugira ngo ubushera buboneke amasaka babigenza gute? Ushobora gufata amasaka ukayasarura ukayasya cyangwa ukayasekura akavamo ugakoramo ubushera bigenda gute? Oya, ufata amasaka ukayafata ukayasekura, amara kuyasekura bimwe wasekuye ukabikuramo amazi
ukabiteka noneho byamara guhindura ibara cyangwa byazanyemo byameze nk'amazi ukahita ubikuraho ukareka bigahora bikabaye ubushera. Bikabaye ubushera. Nabyumvishe wagerageje, ariko ubutaha aya masaka namara kwera none mukaza kunsura nzabereka uburyo. Urakoze cyane. Noneho rero kuri icyo ngicyo wari uvuze ugerageje neza rwose kuvuga uko ubushera buboneka, ariko ndashaka kukubwira uburyo ubushera buva mu masaka yamaze kwitwa amamera. Amamera murayazi? Amamera murayazi? Amamera rero aboneka gute? Amasaka iyo amaze kuma nk'aya ngaya no kuri ngaya ribisi, urayafata amaze kuma ukayinika. Kwinika amasaka ni ukuyashyira mu mazi kugira ngo abashe koroha, kubera ko urumva abakomeye yamaze kuma. Iyo umaze kuyinika rero uyakuramo ukayahungira. Kuyahungira murabizi? Yego. Guhungira amasaka? Ni guhungira amasaka ni gute? Guhungira amasaka? Guhungira amasaka ni kuyahungira, ni ugufata ibyatsi ukabiteka byarangiza ukabiteka ubutaha nzahungira amasaka turi kumwe. Ubutaha nzahungira amasaka turi kumwe. Reka nkunganire. Guhungira amasaka urabizi nawe? Guhungira amasaka ni ugufata ivu ukayashyira mu masaka ukayatara. Guhungira amasaka ni ugufata ivu ugashyira mu masaka ukayatara. Guhungira amasaka rero ntabwo ari ivu ryose, bafata ibishangara. Ibishangara urabizi? Ntabwo bizi. Insina ariko urayizi? Amakoma yayo iyo yumye, sibyo? Bafata ya makoma y'insina bakayayumye, sibyo? Bangiza bakayatwika, ryavu rivuyemo niryo bafata bagashyira muri ya masaka binitse, sibyo? Bamaze kuyinura none bagashyira muri ryavu bakayashyira ahantu akamara nk'iminsi nk'itatu, sibyo? Yamara kumara iminsi nk'itatu bakayanika. Kubera ko yameze, sibyo? Niyo mpamvu bayita amamera. Amamera nuko baba bashyize amasaka bagashyiramo ryavu, noneho agasa nkaho ameze nkuko ishaka ushobora kurishyira mu butaka rikamera, ariko ryo baba bashyize mu ivu ry'ibishangara, noneho amasaka akamera. Yamara kuma bakayita amamera. Ayo mamera rero niyo basya ku rusyo, noneho bagakoramo ubushera. Ubutaha rwose aya masaka mwabonye nahinze niyera muzaza mbereka uburyo bakora ubushera, nanabubahe tubukore mu bunywe, sibyo? Amasaka rero mwayabonye, tumaze kuganira ku masaka. Urumva rero tumaze kubona ko mu masaka havamo ubushera cyangwa se ikigage. Mu masaka rero ushobora no gukuramo umutsima. Mwari mubizi? Mwari mwarya ku mutsima w'amasaka? Amasaka yanjye ni yera, nzabatekera umutsima w'amasaka. Bakunze kuwita rukacarara. Subiramo twumve. Rukacarara. Nawe vuga rukacarara twumve. Rukacarara. Rukacarara nawe wayivuga? Rukacarara. Rukacarara. Nzabatekera umutsima w'amasaka maze tuwurishe, tuwusomeza amata, sibyo? Noneho mwumve uko uburyo umutsima w'amasaka umeze, sibyo? Noneho amasaka rero iyo bayatemye barayanika, bamara kuyanika bakazagira gute? Bakayahura. Guhura amasaka ni ugufata amasaka kuno amasaka ameze ukayakura kuri iki giti cyayo. Iki giti gisigara cyitwa umushishi. Iyo ukuyeho amasaka iki ngiki gisigaye cyitwa umushishi. Kuyakuraho rero babyita guhura amasaka, ntabwo ari ugukubita amasaka, sibyo?
mutazaza mugasanga ndimo kuyahura mukavuga ngo sogokuru mwasanze arimo gukubita amasaka. Ntago amasaka bayagira gute, bayakubita. Gufata barayahura, amasaka barayahura. Gufata rero amasaka ukayakuramo utwanda turimo kugira ngo abe amasaka meza ushobora kugenda ukayakoramo igikoma, babyita kugosora. Kugosora amasaka. Byose nzabibereka umunsi amasaka yanjye azaba yeze. Ariko nzongera mbibabaze, sibyo? Nzongera mbibabaze. Niyo nawe arimo arakubagana hano, sibyo? Kugosora amasaka mwabyumvise. Icyo bagosoza amasaka bakita ngo iki? Umuki? Icyo bagosoza amasaka bakita intara, sibyo? Icyo bagosoza amasaka bakita? Mvuze ngo icyo bagosoza amasaka bakita ngo iki? Intara. Hanyuma igiti rero, igiti bakubitisha amasaka kugira ngo ave ku mushishi wayo, bakita ngo iki? Twabonye ko gukuraho amasaka ku mushishi babyita guhura. Aha, igiti bahuza amasaka rero bakita ngo iki? Amahuza. Oya. Bakita umuhuza. Bashobora kukita umuhini. Umuhini basekurisha mu ntuza. Bagira gute? Basekurisha mu isekuru. Umuhini basekurisha mu isekuru. Nicyo bahuza amasaka bakita umuhini. Sibyo? Ngaho rero reka tube ducumbikije. Abaru umuhini, uriya muhini ufata ugahurisha cyangwa ni ikindi giti cyitwa umuhini. Ni igiti cyabugenewe, kiriya cyo nicyo basekurisha. Ariko n'uwo bahuza amasaka nawo bawita umuhini, sibyo? Nawo bahurisha iki? Bahurisha amasaka. Twabonye ko amasaka bayagosora, bakayagosoza iki? Bakayagosoza intara. Murakoze cyane rero kuba munganirije, kandi n'ubundi tuzasubira twongere tuganire n'ubutaha nimwongera kunsura, sibyo? Ubutaha ni munsura nzongera nanone tuganire, kandi noneho muzongera mu ndirimbire n'ubushize mwarandirimbiye.